Shoutout na ko ni Jam Sticker og ni Chari Duhig Dumabok og ni Arian May Kuna Ben og ni Kuya Ademar Gutib og ni Ate Irene Martinez Gutib. Shoutout. Shoutout niyo. Shoutout ko ni Cyril Ordes ug ni Kuan ug ni Idaman ni Nasira basa. taga Lapu-Lapu na trabaho karo sa Metro ug ni Kuan Cirilo Ido to karos Bohol ug ni Nicole Payahe to sa Manila ug ni Cristel Dote. Shoutout inyo. Shoutout. Oy, shoutout din ko ni Kuan. Dos Villa Abusiho o sa iyang family nga si Kikay, si Kikay Kisha Santal Abusiho ni Mark Abusiho o sa iyang Kuan nga si Alex Vivar. Shoutout po din ko ni Kuan. Marimedo Palag, among top fan. Shoutout. Shoutout po ko ni Kuan ni Ilami Aninyo, ni Ivame, ni Ate Ilang. Shoutout. Shoutout kay Gutanome and Joyce Sembrana, iyon yang and Elmer Sembrana. Shoutout. Shoutout din ko ni Geraldine Torres, ni Janalyn Sibel Casipo, ni Cristel Encalado og ni Jile Fatima Pablio. Shoutout. Shoutout din ko Stephanie Ragrag, Charlie Cabalquinto, Chares Cabalquinto, Krista Emilga, di Krisha Emilga. Shoutout. Shoutout. Shoutout ko ni Karen Love Tiking nga vlogger. Shoutout. Shoutout din ko ni Manilin Mundido. Shoutout. Og shoutout po din ko ni Kuan Lindel Antiampo og ni Ramil og Bamen. Shoutout ninyo. Og sa nangumen sa among Kuan YouTube channel si Kuan Charlene Traya. Shoutout sa Kuan dahil katong mga nag-recommend og background music na mo ang Kuan Atik Provides. I-subscribe na ninyo mga lods. Shoutout. Kini si Kuan Food, si Sabria Rovera og ni James Kipin. Shoutout. God bless. Shoutout din ko sa nananaw tanan. Shoutout. Shoutout mo. Shoutout din kong Disimi Susa na taga-Estaka. Shoutout. Shoutout din ko ni Angel Aleo. Shoutout. Shoutout ko kay Melijoy Talara. Shoutout. Shoutout ko ni Akisa Jionjong. Shoutout mana na Shoutout ko ni Lo Kasipong. Shoutout ni Elvin Kasibong Susubrado. Oh, Elvin og ni Abner Diniega. Shoutout ninyo. Napay paapas nga shoutout din ko ni Ate Jane Santa Ana. Ug na pa shoutout kamo rin tanan. Shoutout inyo. Shoutout. Og shoutout sa kong kaugalingon di. Shoutout. Shoutout. Shoutout din ko ni Lemuel Blansag, Raisa Blansag ug sa iyang tanang anak. Ay, comment ako dire boss. Comment. Og shoutout din ko sa akong kaugalingon og sa akong uyab nga si Ira Marie Soler. Shoutout. Shoutout din ko sa akong uyab no nga. Mapaday mi nagkauyab gid ka. Shoutout din ko ni Chris Job Lipitin og ni Jome Lipitin, Janrick Abad, Solidad Abad og ni Francis Tiking. Shoutout. Shoutout din sa taga sitio Tagaytay, Barangay Balagtike. Shoutout ninyo tanan. Shoutout. Shoutout din sa nananaw sa taga Dumanog. Shoutout inyo. Shoutout. So what's up mga kabayners? Salamat dahil sa pag-follow sa mong page o sa mong YouTube channel no. Salamat sa inyong mga suporta, tanan-tanan sige, pag-view o pag-like. Salamat kayo. Kung kinsa ditong ginahan magpa-shoutout no, just click the comment box below and comment with hashtag Tagaytay lang malakas.